Ia o se whaatalo whātu, ma ofo alo whātu, I le pa ea mawalunga, a le tātou au mai moa, I le nei I tu la o le aso. O lau au auna le nei o pea Semu, ia o lea ua se e mai le foe mo le tātou pole kalame māsani I afi uma. Mai le aso ngā fua, tau I le asa whareile. Ia, e iai le manatu o lo manuia ma saunga le mua o tau, ona o lea lofa ma le anga le lei a lea lii. O lea ua A'e ma le manuia, whaiva o le nei aso. Ia mā lo lava le soifua manuia, mā lo le soifua folau. Mai tātou, how are you today? It's been a very, very long week, producer Ryan. But today we are back in studio for the very first time. Kaluai ia asolua on Tuesday. So the team have been out and about. O kai le ngai pisi fo le ngai vai aso o le ngaka le pisi. Ia, o lea foi ua really sick mai ia Asiata le nei foi aso. But I'm praying and I'm hoping that Asiata gets himself ready because it's going to be a very busy weekend. Some of you may have seen that we've done a lot of work this week for Samoan Language Week. It is such a massive deal here in New Zealand and e mō mōna whawhitai atu I le Ministry of Pacifica Peoples who have put this initiative together because it's very important. O le tāua ia le nei initiative o le oa ku whakasi a wā ia le tātou language to acknowledge, to honour all of our Pacific languages right throughout New Zealand. And also it is a very important week because this week our beloved Samoa, we celebrated the 60th independence, and that which happened on Wednesday. So you may have seen that everything we shared live, and that's when our team had an early start, and then we crossed over to Maota or Samoa, Whale Samoa here in Māngele, in collaboration with the Ministry of Pacifica People, where there was a service. Later on in the show, we will share some highlights from those events that we had, and also anga po. Massive whawhetai lava to all of the sponsors and all of our community o lenga o mai whaakasi wale whaamoemoe lea for the Manu Sevens who arrived yesterday and then was greeted, I think they arrived the night before, and they were greeted with an awesome dinner, a fundraiser dinner, which raised approximately, I think, 26k. So mā lo lava to our community who came together to help support our Manu Seven. So we will have a list of all of the sponsors, and also later on in the show, e iei fo I le tātou highlights o le a ka ifo. Straight after this segments, we will be crossing over to Samoa, and we will be talking a little bit some highlights and Vaai's experience there in Samoa as they celebrated a historic moment in Samoa where the very first female Prime Minister celebrated the 60th independence for Samoa. So we will cross over live and get some more information from Vaai. But we will be sharing all of these highlights later on in the show. Awana ingalo, Taupea, you are looking for a place to celebrate the 60th anniversary. You can do that here in Auckland. There are so many events o le Pacifica that's happening on tonight as well. Makamaila le cloud e umalofo le porkalame o ke halu foi e vai e asi ele cloud to celebrate the language weeks as well, and to mark the 60th independence for Samoa. Also, there is an event, a massive event that's been put together by the community leaders that will be happening at the Maota o Samoa in Māngele. So please come through and support. It is a free event. So le entry fee. It's a free event that's been put together by the community leaders. Don't miss out, because there is going to be a special guest that will be here to celebrate and to mark the 60th anniversary of Samoa, or the independence, of Samoa.
Also, if you are in Hamilton, Hamilton, yep, there is also an event that's happening there to also mark the 60th independence of Samoa in Waikato. All of the details we will show on the show later on, but we're going to go into a quick break. Don't go anywhere. Right after the break, we will be crossing over live to speak to Vaai. A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pacific kai pe o fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I a te ma isi me tau mawha mai le moana. E pe ona o whai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe I Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei leo udanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o unanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Talofa lava and welcome back to BluTV Tautai A'e for your Friday afternoon. Yes, you can see we have crossed over live to chat to Vaai Nah Folasa, our Bluwave Samoa journalist, for a little bit of an update. Wow, there's been so many events during the week. But first of all, I just wanted to say a massive shout out to all of our sponsors who have made this program possible. So, whawhetai lava Tasi Market, a whaapea mga mea se ko ngai, or an idea for this weekend, head over to Tasi Market this weekend, Pacific 40, Pacific Family Health Group, and also Maota Samoa and OCA. So thank you once again to all of our sponsors and to our viewers who have just tuned in. But let's cross over to Vaai. Malole so for Vaai, how are you today and how is the beautiful Samoa right now? Talofa lava, malo lava le umsai pea, ia manuia me umai Samoa nei, ia o le tau, ia matango fia le tau, ia alo manuia fo statu atunu, fatalo fatu fo ia le tatu pulenga, le Bluwave TV, ia ina fo I New Zealand, fatalo fatu fo ia te o le ua e tiu te mai mo e tu mo le foi. Ia le lopo o la se me o tupu I Asiata, ia malo lava le umsai malo fo ia le tauatai. Ia Samoa o le ua mai ia le tātou independence, le sa whapena on whamanatu I le aso the 1st of June, ia o le aso lulu, ia le ua aso whareile mātou, ia matango fia mana ia le Independence Day, le sa whamanatu ai the 60 year, ia I le tātou tinu. You know, we watched and we've witnessed Vaai that the first, you know, on Wednesday, you know, Samoa marked such a beautiful, historic moment with the very first Samoan female Prime Minister raising the flag. And we also have seen so many memories where we also look back where her father, or Fiame, sorry, the Honourable Fiame, also her dad raised the flag 60 years ago. So it's been what a wonderful occasion, and you know, it's so sad that the borders are closed at the moment. But what has the experience been? I mean, we've seen it here on the live stream. So malo lava to yourself and the Bluwave team Samoa.
But what was the experience? What was the atmosphere like? Can you give us a little bit of an explanation? Because it looked like such a beautiful moment, and it's so sad that we couldn't capture that here, in person because of the borders. But just a little so whamatalanga Vaai, please. Taupea ya saole ile asolulu ia ole tulanga ia le atmosphere ole no fuanga le sa faina mo no ia le tato famanatu no le tato no su sang ia na ba ile tumu mo isa ia tato van fo ia na matu stricta ia tato van fo ia fa sa ona nga ia tu ia initial if apena invite now ila to sam faina invite to But sa tatala pela vanoa sa ngai Taupea ia tamaiti ia o tangata matutua mai lato foi. Ia e whapena na mata mai mo na whasa tau tiro mai mata mai tatou lai. Ia ai o se tūlanga matangofie. O mawhai o ngaka moli mawinga witness inga ia le 60 years lea. Ia o se fiafianga e ui ele itala tatou poras. Ia peo le meana matua fiafia e vole le mawhainga ngaka. So for the next 50 years, my future kids. Yeah, usa lalo sa autu lalo le fuwa le time le 60 years le and makwa lucky for ia le tatu tene le na sa mai na New Zealand days ia ole ka pungi mo pora sa le fainga o mai nisi. Ia le mo fainga o mai days ia Waftai fo ia te si matango fiema na ia tatou kako waka ia lenga mawhainga kua kuilunga ia ua ave mamoni mau fo ingele le tatou tunu o fia o mai Samoa but le tulanga lava ia ila kai experience ia ila kai fo ile whamatuino no su tausanga ia o se tulanga ho ile le makua ka mimika ia le te le o vaenga ho ile sauta witnessinga ia ole the first prime minister o mawhainga ia raisinga le tatou fua i the history kalu mai le 1962 le sa tutu tasi tatou ia isi palemia no mawhainga sisina but this is the first time in the history of Samoa ia o mawhai on sisina ia si palemia and also she is the first female prime minister in the history of Samoa since 1962. Ia peo se fiafianga na ia o le tulanga sa ka whapenauna ta ngauka mori mawina. And the other, le si vaenga sa mawhainga witness le tote. So I think this is the first event ia mo se taimi mua foi lea ua komanda ai se female se police woman ia po se tamaita I leo I le taimi le fai ai ia fo ia savali leo but o te le tausanga events papea ia e komanda I lava ia le commissioner le ali but o se fiafianga na ia o le tulang mole tu lai mai o tina tamaita ia I whamanatuina 60 years of independence Kama tango fie ma na ia le tulanga sa ile tatou independence ai te loa pea ia o le talana tatou tutu tasi ia ai ona I vaenga ta update ia o le whapenao na ia na ia so ona nei le sa okay le sa misi ana nafi le sa Wheloa ia tuai ia the Prime Minister of Samoa, Honourable Fiamena Mata Afa, the Foreign Minister of Australia, le sunga le ia Penny Wong, ia le sa whapenao whai wheloa inga nai o le tau mensina ailongi so. O le vaenga sa talanoi nai o le ua Australia governments to provide another petrol boat for Samoa. Le ui wha moe manatua ia o le si tātou petrol boat le sa whapenao na leanga I sa vai. Ia leanga nawhanua tu le alawa leanga ia le utoi ofa mai Australia ia le si tātou wa leo. Ia e whapenao soani monitor le tātou sami o ngā sami ia mai tūlanga fo ia whaasolo tūla fono ia ono o mai tono tātou tino. O isi vaenga o le whapaanga ia au fiae me kau education, o le tūlanga o le health, le ua mawhaiona fola. And also le vaenga fo ia le scheme fo ia tātou ma Australia o le seasonal workers. Wato le si vaenga la ua mata o na whaatalanoa I le teimi nei I o le tūlanga o vaenga fo ia le peo prokalami fo le New Zealand, le scheme New Zealand le kota. Le mawhaiona o ato I tātou ainga nei Samoa. Ia le whai lai wha moe Australia au mai so le scheme na. Ia mwhai fo inga o ako kako ngi Samoa. Ia I le scheme na tau le kota. Ia ino nofo I Australia. Ia o vaenga umana le ua ia le talanoina. O le si vaenga
O le tūlanga le pe ona iai ona nei le sa tatalai ia le health clinic ia a le National University of Samoa. So the purpose o le clinic le ia mawhai ona whai ai ia siaki ia whanau po o tamaiti students I lo whapena ona o ngai na I le National University of Samoa. Ia pāta mai le vaenga hui le lo ia tātou mea lava I mantua le ia tātou ia health clinic fo ia e lata ane tātou whare mai ma vanga pena. Pato le fa moe ato le vaenga le ina I mawhai ona o tamiti a o ngai whai lava la tau ia la tau foi. La tau siaki na a mai sol termine o COVID-19. Ia e fautua ina fo ile leo atu tamiti a whai la tau test le test mo tātou COVID test ia le ka correct ia me uma fa pena sino no winga la a fa pela o le tamiti tia o ngo le pe ke e mai o le campus le US. So e ke le ko ni linga la so sa ko ke alu I fa tātou National Hospitals ho ia mo ka ko fale mai tua ia ai o fa pena lava ona siaki lava o I tono la onga and ole vaenga taua so ole pule le onga le US he's a doctor by profession ia ole ama fai voi la onga so soangi ia e fa pena ona fai siaki fa na po tamaiti students I tono la US ia pe fa pe mo mia pe o mai fo I tamaiti ia ole si vaenga ia ole ua announce ia le tātou lisi fo le tātou au le tātou tos furula ia tamata alo squad le ia mo le tātou Pacific Nations Cup le whatau nu le whaitonu le la host ia Fiji. But this is, I think this is the first year ua mawhaiona au ai ai inisio au SMA I le Pasifika pe ona I le au le Australia le wha moe na ia le awhapena ona ta alo mawhiti I o tonga tasi mai tātou au ia tos furula tamai tātou loko suma le ua whiwhilia ia e whapena ona ta alo I le tāmu sanga lea. Ia ai o le si vaenga pea ia o le tātou vaenga fo I le petrol o makua kela issues le petrol le ia o makua si almost 4 tala no e ka ko petrol ni Samoa but ele se issue hoile le nga mafua mai Samoa issue le mafua mai fa foi tunu Taupea o le kauale a Ukraine mai foi Malusia o inala le mafua mai ia le increase le o tau petrol tatu pensini o kiso ma le kalasini but le tulanga ia lo ia lo mai tawatu ia o fa pe mai le si vaenga ia tulanga le ka kula ko fo ia ile afo ile pai ko fo ia fa ile savani ia but yeah so issue masangi lava it's a global issue so ho ia ile se me runga le fa pe o issue ka ko ia sa mo dia okay loa ngai vaenga ia pe ia ngai ka ko update ka ia le ua fa pe na ona ia le update ka ua lava ia le update le tulanga le filo in Australia ma le tātou Prime Minister ia le ua ofa mai ia vaenga ia pato le met ka ua le sa whalongolongo kuai o le quota scheme ia o le amau i lava noa ia mo tātou ia i Australia ia tātou whatetai so once a kalai pora si longo inga ke ua opi ua kala mai markako scheme ia longo vinga ko ke siwa ko e so kai mai ma uma misa ia o fa ko ma lai I Australia ia malo yeah, malo lava Vaai, it's always please we really want Stacey to return back to New Zealand but now lewa e fai me lela alua o foi le scheme so lea fai falea ka kunga luenga nga le Bluwave inga I Samoa look we o anga polenga mako celebrate po nga ko fakasi foi ia pisingisi inga New Zealand a wai le fa mo le ale manu sevens and I know that you've also covered and we've posted all of the photos but I'm just going to ask we've done a little something for the boys here. What can the boys expect when they arrive back in Samoa? I know they may well, I'm not too sure. Will they go back into quarantine? But what can they expect when they arrive into Samoa? I'm not sure. Telo le vaenga le la tupe le Samoa 26k le Samoa na po ia mai le tau mele sa faina. Telo le vaenga hoi le etape nai le afoi. The last leg o le afoi o le HSBC le sevens tournament.
le fa mo Las Vegas in August. Ia no winga la mai lole ta pena nei fai la to camp ia makala ko training. Ia no winga fo e mo ia si like something kai pio se ni fundraising for la fai nei e pio me masani fai al man Samoa. Ia o se wakafongi ia o le radiothon ia isi lava fundraising for ia activities em whaionga sosoangia ia e whanda ia lako malanga lea mo Las Vegas in August ia for the last leg o lea for le tournament lea le HSBC. I know I'm really our boys and and they've advised Samoa. They've been away for too long and they are missing Samoa. Can they expect like a big audience outside in the airport waiting for the team to arrive? And was the villagers set up? Because I've seen it previously, when the boys arrive back to Samoa. Can we expect that same kind of atmosphere when the boys return? Le COVID results. Yes, okay, le menga so expectation le ya mato and also le wa kele ulo kala ko restrictions hui la fu no gathering in the public areas ia lo vinga ia kele ia avano am faino e tatu tangata e fa tali ia tatu manusamo ia mo fa le la ko flags ia yo ile airport ia ma fa solo mai la wala to fulele welcome ya la ko le mo ko foi mai ia mo ko ia nga o anga I kama ila makanga ngi kausanga ia kele menga misi ngai kama ia misi skalo ia misi ko marka ko 60 years so once la ko foi mai ia ko kama and also umakua fia ia tatu tinu I lato le improvement la ko le kulango lo ia la ko au ia ka ko au I telo ka longa ia ma foi ma vai se sa nga e ko ka mi sanga le HSBC pa tinga le fa ia fo ia lexam fainga ka alo mon ko nga misi ia isi lexi ka lo yo le covid but ole mele mo ku so le sawa le fa ia lexia sawa mai le 15 sa ia I le ranking sa ia alewa ku se full Pal mai jiwa fa pengi nga uma ia amaka mai lava Alexia ka alo mai ia pengi ka ko lu pe ku rima fa pe ka alo uma Alexia pa dia e ro ma ku fia ia tatu tunu ia ia foi e tutu malai va lele ma fa felo ina itama. Yeah. Oh, they've done extremely well, and everyone Angapo, the atmosphere was wonderful. I wasn't able to stay for long, but the boys they've done extremely well, and Samoa should be very proud of them. So I can't wait to see the footage because okay Mangaku, I know that yourself and Daisy and Misa will be heading over to capture a few of the footages for wherever the boys may go. But thank you for Tautai A'e for your updates for the Friday. But before I let you go, did you have any final words that you wanted to share with us today, Vaai? Taupea ia le si vaenga ia poale faftai atu ile tato tenu mai se ia o tato followers ia to all our followers ia le ngata lunga le tato Facebook ia ila to fo ilom faion supportinga ia tato BluTV mal Bluwave ia ile tato Independence Day ia tele ia le lango ia tato tenu sa lango ina tato live stream ia fa malulu te foi pe fa ese taimi ia to te vai mai ai le tau presenter e fungare ka le langonga tulanga leo ia fa mole fa mangalo mai au ko ke kai kia patia ia lava me tu ia ai ia tulanga ia fa tele tu lava ia ile support le tatu tu fa tai foi mo la tu uma lava sa tatu sponsors ia sa langonga ina ia tatu live ia mo fa ia ona tu ina tu tatu live ia mai ile tatu tu no Samoa nei fa tele lava pea
Ia manuia tele level weekend. Yep, Manuia for the weekend. Thank you so much. Bluwave Samoa, there we have it. Our update for Samoa for your Friday afternoon. Don't forget, for further updates, you can check out all of Vae's articles that is available on BluTV, which will take you back to our website. Whawhawhetai lava, Vae. Have a wonderful weekend. Yourself, Misa, Daisy, and the team there, Bluwave Samoa. Tō whāsoi fua. Tō whāsoi fua. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūranga pitusili o le tāu. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaanga le e whaatau i o loa e au ngā more ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie a me se le tferwa i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash ona ino le tamao le ainga. Pa te tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lu lava le tong pai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi autu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talo for voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Ele na Samoa sina updates ngā pu'u from Vae there in our Bluwave team Samoa. Thank you so much, Whawhetai Lava Vae, for keeping us updated. Yeah, well, we're not going to keep you long. We know that everyone wants to head out to celebrate the long weekend. It is a long weekend. Ai awana i ngalo. A whaapea o lei eke malangai whafo. Take care of yourself. Make sure you drive safely. Drive to the conditions up. You are leaving your house. Make sure you lock your house properly. Oh yeah, don't worry, rely next door. No. Make sure that you drive to the conditions and you take care of yourself. But I do want to quickly mention last night, Samoa 7's rugby team fundraiser. I want e momoli ele whawhetai I le tātou sponsors o lea ua watu whaatasi le nei whaamoemoe a wā I le tātou au. A massive thank you to Pacific 40 talofa voucher, Marketi Samoa, Bluwave, Ngalumoana, Digicel, Martin Hortus, Cool Stuff Trading Limited, Moana Rentals, Javen Global Freights, Ben's Piano, and Furniture Carriers. And a massive whawhetai lava to everyone who turned up yesterday, and also to the committee who put everything together, because without you, this is not possible. Without you, our beautiful Samoan community, none of this is possible. So look, we're going to leave you with a few highlights from this week, where we celebrated some of our, from Samoan Language Week here in New Zealand. We also celebrated our 60th independence there in Samoa. And we will also leave you from some of our best highlights from last night's events. It's going to be straight after this, but Samoa,
O le tātou Tautai A'e nā mo le nei as whareile. Whawhetai lava to all of you who continue to show so much love and support for the show. Ia, ai manu wia le sāpati. And don't forget, this weekend, we are still celebrating here in Auckland. Ai whawhetai tātou sponsors ale BluTV. Manu wia le nei afi tātou whelo wai foi. Asunga fua, bea Semu mai le BluTV tō whāsoi fua. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan. Samoa.
whawhea atu e le tamaitai pānemia. Mai se pati tele, pa iyo le tuno o leo e au lia lo ono sfuru tu sanga. Today's Lotu Whamanu brings us together to share in a moment of reflection about the relationship and connection between our two sovereign nations who have journeyed through so much together in the past 60 years. I think Ole nei talanga ua saunia e whawhelo e atuai i le paia ma le mamalu o le atunu i ona tūlanga whalupe o lo a whio ma papa au ia i tunu manu e whia o le kelope ia ai maise o whaarapatonga
Ia mawhainga nuu, mawhainga e kalesia. Ia ai maise o lautou sauni uni atu mo le whailunga ina o le tātou ono sifuru tausanga. O i mātou nei Samoa, ia o leo mātou sauni atu. I le sauninga o le whailunga ina o le tātou ono sifuru. E le sauninga whaale malo e whaatau nuu i muli nuu i le taia o le asolulu aso mo iuni. A o le wheau o lo momoli i le atu nuu. E whailonga lava e nuu ma whioanga, ma whaala putonga ia le tātou waso lea. A tonu fo i o loo tau maua mai i le whaamoe moe o le tāpenanga ale malo e tau wala atu i le komiti o tāpenanga o le tūtou tasi. O le whailonga ina o le tātou wonusful tausanga. Whailonga le tausanga atoa. E amata atu i le aso mua iuni i le tausanga nei. Ai whaiu i le whaiunga o le masina o me i le tausanga fōu. O te fia whaonga ina le nei a manoa. E le ngata i le whatalofa. Ma whapai atu i le nganga whaaloalo i le tunu ui tu e fia o le kelope. Ai maua fo i le awanoa i mamoli atuai mo ngā lofa. I le nei taimi, ua tātou mawhauwhau whatasi o mai. I le tātou savalinga o le tātou whainga malo o tūtou tasi. Talu mai le awhei veselau o no lua. Ia, a tonu fo i wautou maua. Sa whai se whaatau vanga, e maua ai ia seata po se logo. Ia ma se manatu e autu i ai ia le whailonga ina o le nei ono se furu tausanga. Ia ma o le manatu autu po le theme o le tātou ono se furu o le folaunga ma le whatuatua. Folau ma le whatuatua. E pei o lea whaupunga e pei a ngai mo le lumana. E mawhai foi o na tātou whapea, o le tātou whainga malanga lina, i le tātou o mai, i le nei ono sifuru tausanga. Sa whapea nā o na tātou tau aveina, ia le anganga o le whatuatua, ia e whaavai i le atua malona alofa mo Samoa. O te iloa ua taulongolongo mai foi, e tauala mai e tātou ofisa i fafo. Whaamoe moenga o le atunu i lea vaenga ma lea vaenga. Ia ua iaise manatu. Ia e mamoli atu ai le nei whiau. Ia manuia, ia tāpenanga uma, ma sauninga o le whailunga ina o le tātou ono sifuru tausanga. Ia alofa le atua. Ia tātou waulia ma le manuia le aso. E so whatasi ai o tātou mana tunga, ma tātou whailonga. E tātou te toi manatu ai le malanga sa tātou o mai ai, o nai tua amo tātou mātua, o e na whawaina i le tātou whainga malo. Ia, ma le tātou te talo e whaawau pēr, o le ata i ala pēr le atua mo Samoa. Ia matangata Samoa, i so se vaenga o le kelope, o lo whapena o no tō wawhio ma papa au ai. Manuia le ono sifuru tausanga, tātou wheilo ai, pe ata tala o tātou tua oi, i le aso mua o kuso, soifua ma i manuia. Today is the 60th anniversary of Samoa's independence from New Zealand. This year, Samoa and New Zealand both are celebrating 60 years of friendship. I'm looking forward to another 60 years of friendship for the betterment of all Samoa, both in Samoa and New Zealand. Yo manuia tele le whaamnatuina o le onos fultausanga o Samoa. Le atano pene. Taro whalawa o lo wingoa o whale tanua i to whinga whipulea. Today we acknowledge the impact that Samoans have made in New Zealand, especially the impact of our Samoan language and culture has had on New Zealand. Our ngangana and anganuu Samoa are the ways in which we see the world as Samoans. It is who we are, and it grounds us. Ia manuia le tūtou tasi o Samoa. Malo lava le soifua manuia ma le soifua for love Samoa.
o lo wingoa o Janine Tuveiti. Today we celebrate our Independence Day in Samoa and across the globe. It is also the 60th anniversary of Samoa's independence and 60 years of friendship with New Zealand. And with that great milestone, I would like to wish all Samoans, both in New Zealand and Samoa and across the globe, a happy Independence Day. Samoa, mo Samoa. Manui e tele le whaamanatuina ma le whaatawaina o le ono se pulu tausanga o le tutu a Tasi o Samoa. Talo Falava, ano ingoa maa Sangala. This year is a significant year for both Samoa and New Zealand. And today we remember the connection our countries have and our shared journey over the past 60 years. E manui e tele le whaamanatuina o le ono se pulu tausanga o le tutu a Tasi o Samoa.
Personally, Santo Sia, Sawa o Manua. O upu na mawa mai le Fionga ya ai ona whanafu. Ai ole Fati tu Sia e lava. Ole pese la o Manua na letu mana wai. Se tinge. No fact what mai o le vela o te o e ma e si lo tau I pe na e tele a ma tauna I le lava tauna me ke o no upo e fai ele o le lilo maiava. E ese upo le vanga auta, ese upo le vanga tai. E iai foi tala e fai le ala taua. E ese upo malae, ese upo Maota matupua. Ta oto ia I le vau sa, ma le ngafa o le vau filifili, le anga e fai ngata feoi o le tala le lei, no fatini o tausala. Pa ia o le valaulia, fai ngā malo ma poa ta niusila o inei le malu. Ua mati e le nei a fiafi. Samoa wa poto, mai lama I le ula se ia pa ia, si ula, ua mati e le mamalu le nei. Ai mananto le nei a fiafi, e fia tongi se maa le au aunanga vai. O le au aunanga lea e whamai le tala, tae mama tila fai ngā, ia taua ta se ele o le tu ia tua wha nofo. E I titia le ngā mea. O lai sila mi o Samoa le live le kaimine ngai. Vai po sa or kanga ke ruo mai I maua o I kaku camera le Bluwave le taimi le nei. O le manto au nanga. E to tolu alo le fionga e fasino I aturi au pupu le fionga I amuri ngatele. O le ngā lulu ai. O le ala leo le manantu e fa mai u le ofe le de fiaf. A wa antili mamalu. O le wa mai ma fa tonu sini o le manto au nanga. Mulianga tele, o paia awale fio tuli au pupu ma tuli au pupu fonga le ala taua. O le malaya na fautu wa ile tangia, tumua, a le au mawarunga ile Maota le nei. A o taufa ale le fulu, sa fautu matou tangi. Ma foi sa, le anga matou te fia fale alilifua. Fa fetai, wa e si matou le masalafa. Wa e fa fuata iua e payona au mai. Le tama le mali e toa na tau puritia I niva ma puni ala va fa fuanta ya to fa ono fa fetai tele tau sa e la falafa sala fa yo sol to maloa fa fetai o ele si pule matua ya sala fai tuala e te maua ai se taimi e fa ngalo fifi mali e te maua lo fili se taimi a wole manuia le semi final e ke koe maua fiki Las Vegas fa fetai tele le to fa mapoe le fio mai polata I vau ai ngai lua ai ga sa tupua ma ngai sa mali toa ma malu fritolu le maliu mai o le toto o malai o le toto a wai tama sua fa ya le malu ma mamea ma la fale ni to ese pa io le Bluwave tawana o se iva se lauta lai au vatu o le si se lau e fa atoa e le tato o le maua tele to mai toro unu I lauli le niu monalo e alo mai e le tato siva Samoa I le dei vanga o le fiafi kasi ar sa kupai ke ko ale sa wai fo or kama le aki
Tā mai se tātou pese, whaftai. Ole makua amalele na iloa, ole tanga tata ui Samoa, le malanga ate ile toa, na pe auti mai fitile, pasaloa. Nana au mai ai ole ato au, masia a pese tu mau, ai tata o ade. Mama ayaloa ole vai sua, ua tele, o kase vai sua, na toto fua ilea o kapine, ua sui ai si ara pese, mai e tata o tane, aele, tata o kapine, hey, oh. Olona marosi, etu mancheiro ileoti, ele aio se siri, ile leila loragi, eso ilala ilo malo silesi, ole tika, olo amaso, eva, la mia ilo lato. Eva, amaya no lato. Sawia tawa, mai ole pati malepo, emalie, ezagifa, emalie, ezagifa, so atu alfa, aya yo se Tautai A'e no olivia, oh, emalie, ezagifa, emalie, ezagifa, so atu alfa, aya yo se Tautai A'e no olivia, Tai ano ria tua o Tautai wa matua ile watamago ile polisi o Samoa muaia ole fale tele e maseni ai papaleo.
Thank you. Whaftai lava, manuia tele de whiawhi. Mātou kai te awa kā rue o, tāmi ko ki vai o ki whakau. Au ke tūna e whai mā suia saraka. Lapsi, o ke raku koe mai mai mo ka kere te skafu te lau ke so ako e ake ka rara ke kusi kai a loka. Ko ano ke le tau so kupe, mai o ke kuke mai e na chikana. Mai e na e whakaru a kore ni kai ngai a fiafi. O ke le sau e wakun ke uto lai ke le kupe finge kau se ia. Samoa, yoku, kaulangi kau ko whakulo. O ka whialu al whalu. Ko makamaka mai e si. O maa ngai. A le wawhai mai kanga fo ngai whaasai maa ko nga makamaka. O e se akanga. Rewind, fast forward, role siva le. Al whaia o ngai wha umaka ko mea ke wa kupungi mea fo ngai. E whai lau kala. Sa whai au le loku, whapea o koi pepere o lau kala, o le polonga i o sawa i ngi mea o la kapi. Waka whiu e kui la kingo, a piki ale au whiri, e songa o ka o le au whiri. E le ka o mansango, e piki anga o kodu. Mo i le o kala. Mo ka alo e whasale anga, a o sale longa e kau sa whukula whai. Ma ka alo ma le yungi a pia, a ea e kuloka ufusi, ma yer kamanga e au sofua, ma kaufua le au vaiala ma le ngau side step ai whasale anga le ngau ile maia maka e wawe o aku whai kau spai kau se e vai le uri ia ai piki mea le au fili ma risi skopa vaiala moka o kan fa au mena le la fa ko lo kalsawan nga uma u ye wo faki le ai se kengi ngo mo me nga wa lo fa me nga wa lo fa pa ke le wa fi wo su e la kala fa ma un ele a fi o pa ye ma lo samo angale ki fiu e kui kingo sa vai sa wa kasi kau sanga i sangele ini awo kamiki a onga ia history le fa mkala la kumala ki ka ula mo so e brothers o mai sai long pulopu mangeka kasi kau sanga i sangele ia you know Christmas so angale sa foi af la kumala ki makamaka le yungele kokam kam me fa pe mo ya fa kosoya ia kamika ko ai nga so dia lau kamanga. Ngale amai an marisi in ne man Samoa. Wale mai feme sawa kamai kelo a mea mai palau. Eleng kamai ki apia. We can go on le liso kamai sawai o mai pa ama mawar manguia. Muriang kele kausa kuala on behalf of Savai, thank you. Ole yai ka mai ke kolo ka maude ko kolu le ile a o awia o ke le sawa ia me ngol mama o me ke ngofo o ka sawa nge fe lo ka fia mo mawol ko a fa fe kai wa yen ka mai savai wa piki sao mai ai o ai ko sila fia ka mai ki le fo piko kele asiva ngai ka mai savai ia ai e kufa kasi si vale au poru e fai la ukala o ka mai ki e kolo ka mauri o le mako a onga lai ko lengi o le anga o le mako a onga i ko lengi ngale au le wa ka e sol fangua ka e ke e o aku ngai la mai ka mako ngai ke ko fa ke ko le onga lau koko umai de lopo ai la uri si vai fai a mata ke kuse ku kongi
E leo se pakele siva for the pakele. And on behalf of Salafai, wa ol fefe au. Nga ko ke longa mafua nga fai e kanga kalaka pifa longa kuluse pasko mafua mo seses kona isabai. Safo. Nga lo soa fai lo kuluse kusi kenge kimokisi. E fanga wena. Angkele wala kausa ko mamanga ole manga yo ko wa tasi fatu tasi le loto kama aspati manguia ka ko fiat lewa pamul ba nga ya wakangi sai foi male fai msuyo le komiti ya ai ele umala vale nga fia fa kai pa ia male malu ka ko ko fa kai lo ko kali mai mo lo ko kiki fai kama sai mal fa mo nge fia ele se kai mi mo le wa fa ia sa ini nga kupe ka ko ulo ka pi mai Samoa le bang Samoa ya ukilang nge pe o kilang ya le ya fengo fie mo malanga mai Samoa ka ko bang Samoa ia ma papenga ele fa kafa ia pa ia malu le me se a o la ko ia le sa nga dual komiti ia me se foi pa ia o Samoa ia kilang nge lo lako kiki fai kamba lako ngau ia apo ia alom kamfa ngau Samoa o lo lako ko o inga le fu o ka ko malo I ka longa la kapi ia le ala u fionga kwala fa pe ia uliang kele male pulenga male kam ka alo le o ko silsila I le kalima ia o ko ainga o mai masangi anga le manguia ko ka mo fainga ele se kulanga le ia le fiafinye ala avele ma fa ka inga mo le lumanga o le I umale ka misanga le kai ko fiko lo ia isi pa o ko a lo winga a fa pe la se kulanga ia ai au sia le fa mo ko foi mai mer champagne e lo winga si dia ku si me kupul lumanga I lo le fiafinye ia ai le le fiafi ia le la kupelenga kawa inga pa ia mal manu le o inga walo ko fa mo e kalusia ai ko ko wa ku Samoa o lo fa kali me pe finya ya o ko o le ko wo ya manguia le ka ko fia ya balo faftai komiti ia Samoa poto tai lava mo le sereni fa peo na to maawe ne ia fifi ia tai tonu ia wo vela fala le foi sa no pateli ta to fai me pu e fai ngo fie ma va be me uma lo tam fai atu fa pu atu se mato nganga faftai ia wanto wai mani yaso me se fa tapo inga sa fa peo ona to tapo ya dia ulang so que viene más Samoa lo mata lo que Semu lo que Samoa ese lo tas ya está son fuerte estamos haciendo el país con los sistemas hey ya va a traer la chua a los Tautai estoy seguro que se mató el caso fai on va tasi mai lef a fi e pe upu masani la tunu e ta tonga a ta tofi Samoa o Samoa le va e fa ofinga ta ia ta tonu la pa ia ma malu Samoa
o le a ta'alolo o a fatu a venga tausi lea tu moa mpuli. O le au le seuta filia la na loa a tu tonu lava se matoanga se langona ni ni te mo le aso. E ui in whapopo ani aso wa peitai o aso whalau e le tu ua. E ui ina tele tiute ma fe au o fe angai ai malo leo Samoa wa saunei i o tu ua lava o na oltou manatu mai le tatou au taito fitu malona wha moe nei aso le ngata i lea wha pēr foi le tatou patia ma wha ilunga ina o le onos futau sanga talu on tuto si Samoa. Vai na forma tau pon, o fiona, a un, suna na tele vai ni ma, o ke vai suna ka lama, suna e tau sa na onda il. O tu lena atoa, na nasi tatu au te eti. Ma le watu vai, se matua mampata, i tau fiona, uma le fi, ma se pon, tapo ina, sama tu lalu lalu nama cakap tahu, so susah satu tahun terbuat mereka jadi macam dia pasal betul dia pasal musisi saya sendiri dia pakai file air sapi file satu Tasi Market saya file film konsulat lalu sama gaya film Vaetolo o Bluwave. Mona tu foi mais o Tautai A'e em Chile, no Samoa. O filme para uma Vaai Nah Folasa, na Vaai Nah BluTV. Ya, mona tu mais o Tautai A'e lá. Eu mais o Vaai Nah, mau Vaai Nah tanto Tasi Market pak moi. Eu ainda tahu matu pakai mulu, matu tercocok. Siapa manusia itu main bos isi, sampai dah baik tercocok out, matu. Orang yang tidak komai masih naik dua untuk ayat, matu te dipakai apa? Ia ni organisasi komiti, ia konsulat, suap komiti, macam pun. Lalu SPC kasih ringgit, waktu pindahin di pakai web, malu pakai, yang tu rumah di dalam satu pakai untuk buat, macam tu dia su, macam tu dia cuma buatan, macam muli, dia umur tu buat dia su, jadi dia cepat. Pero se le paia, pero tu maavia, tu tahu, tu Tasi dan tu pasti tu biar upah kawina, waktu mana jalan pun, tu dulu, umpai umpai bersama, tu tahu pun, dia tu susah, tu pasti dan tu mandi, dia semua benda besar. Vaai A'e
Samoa ila na problema mafana wale atulu lo wale le fuwa Samoa fa nga tama le la rolang fa manuia fo ila fa ngaluenga man konsula fa pele polisilio le yuni la kapi ai mase tuku mai ma ai ma matu pot matu ta o to mo moe ma lo afu i matu lo fa tuno ma molta ilo matu wala ila so fo wataya se malo si fo se ola fa fo wina se au manga wena o fa tele mai matu taloia o foi na atu ma mana o tangata lava ia o matu wole atu ala sua fo Yesu Kristo ale manuia mal file mu la o fiole atu al tama na lo fa si ese o Yesu Kristo matu wali mal fao ma futa ma lo lava a pe ia su maule ya matu ma lu la fa na uli la langi atoa Nei mase yo o le fa va lava